Hello, so pite aveling nga nilam hauki YouTube channel hin vekit hole hin ngai kit ho zo se na bon cha win kain lim kit ne tuni ko hi Rajiv giti surgeon ama hin postmortem abor jin ama hin a postmortem bor na hi ipi hatu ama hin ko hi chomcha ga se wite Rajiv hi surgeon hi in kum sota postmortem anabolin hi Rajiv in zong mitita sa luita ta zong bailam ta hin postmortem abor zin hile. Ana to hoi zala chun hospital mintang ta khan hin appointment abor taw bin hi. Rajiv zong hospital la chun na atong pantan akipa le jingin. Hinla amasanga thilipi hunglung diam hi agel papo ni hi. Ni khat hi date 8 March 2012 holi ni ko ahi chun Dr. Tamzo hi holi suti akila win hi hospital songcho mi arom le jing tan hi lechini ko chun Rajiv song hi angai bang te in hospital la duty a achi in hi le ama zong zangjale hin postmortem room sungin alutan hi le ato dingai bang te na atong tan hi lechini ko chun ama assistant pa in zong holi suti akila in Rajiv in zong achang se achun postmortem abor tan hi hechi postmortem abor cho numei khat hi in hechi mithinu cho amai le ata sapom pi cho kum sota ki koi to kilowin hi Rajiv in zong mithinu cho awai a nin akol ban tan hi le chomkha zo wa hin Rajiv in zong surgical chamta cho alah in mithinu alol a tan hi le hello wa chun mithinu cho amit an ha in Rajiv cho ahin vetan hi le chipeta chun Rajiv song hi aki achawal be se jengin achem cha choi cho tolin ahi se en ama hi anung chon tan hi Rajiv in zong mithinu cho awe tan hi le mithinu in zong amit asin kit tan hi achem cha tola kita ra sa cho alado en mithinu alola in alola panin a op langi a tan hi le hechlai ta cho mithinu in amit an ha kitan hi le amit a in atole le jing tan hi le Rajiv in zong hi chamu cho aki achawal jing tan hi chipena chon lai ho zo se hi ong phetan hi Rajiv song cho aki achawal khana chon epiti mithi khat hi ti ai thei ham ati in chom kha zo hen ki cha sa san mithinu so cho athamin check abor tan hi le mithinu so cho ki tapon hi Rajiv song mithinu le kha ho cho aga vein hi le mithinu cho amin priya aniki sunin hi Rajiv in zong mithinu lim amu mu achun aki achawal be se jing tan hi chipeta cho mithinu zong ong tho de in Rajiv alol ami apin chipeta chun lai wa zo se athajing tan hi Rajiv in zong chamta cho achoi jin mithinu cho asun tan hi le in la mithinu cho anui cho la jing tan Rajiv in zong aki chatwa jina chun ama hi anithi mil tan hi chompha zo hin Rajiv in zong ho an hetan ahi le hospital lup na khat hin an im uin ahi hospital ana tong pasal khat in Rajiv tui an dopin Rajiv ko ma hin postmortem room sunga na pen gin ka za in ong ven hi le nangle nang na lo na ni kim 18 asai pi tan hi Rajiv hi chi thu cho za pha nen aki achete che jing tan hi aji cho hospital lakin postmortem ko bor nu cho koi hi dam tin ite cha alung adong he jing tan hi Rajiv song cho ti jini ko achun achi kitnen le kha ho cho aga pele le kitan hi le itia le kha hoita ave cho asim su tan hi le anoi langa chun hi che priya ki tinu hi adongmapa en naw awapsa adon lo pa na ma le ma train na ani ki tha thu cho aki sun tan hi he cho Rajiv in aza pa na hin asim do pa na hin alung akidang la jing tan hi me naw wapsa no cho koi madang an hi lo Rajiv hi ani in hi Rajiv le priya yong hi school khat ni anakai khom dhanin hi a school kai khom dhane hin Rajiv in priya hi alung sin aki ngai pin hi chipa na chun chom pha zo hin
Priya in zong nau an vop tan hi le Rajiv kom hin a sejin hi le Rajiv in nichi ke nau ke chai puitin adong manu chu anada le imun chu mahin anazon tan hi ichepa na chun adong manu chu Rajiv in abol dan ho chu agelin hi le alah asewal be se jengin anaw vop ta chun ama le ma trainin anakita li sa tan hi ichini khuat Rajiv in postmortem abon ni ko ta chun adong manu thi ni ko chu anakito chanin hi Rajiv chong hi chini ko apa na chun adong manu thagau chun azui le jengin asugen the le jengin hi le Rajiv chong chu akigya gelin hi le ahin ko chu kan akisat ta pon hi chepa na chun ama le ma trainin anakita li sa tan hi hi chini ko achun Priya in jong adongmapa Rajiv chunga chun kho alata ni hi so pite mi ta sa chunga hilawai le mi hin ko a hi te a hi ki chep ma hele ni khaten le eima in ko a ipi to ding a ki hapon hi je chun mi su la se mi chunga kan se thi bor po hi te ni chi na ngai no mai le share le subscribe e na bor pe kinin aban video pa le ki mo to ki ta hi te